U okviru Glasnikovog salona knjiga u galeriji Progres predstavljena je nova knjiga Dragoslava Mihajlovića, Goli otok, knjiga 4. Ova knjiga se sastoji najvećim delom iz razgovora koje sam vodio sa dvojicom mojih drugova. Prvi je Fedor Miša Pifat, inženjer iz Beograda, Slovenac ili Sloveno-Hrvat, kako god hoćete. To je jedna mešana nacionalnost, kako je to često kod nas. A drugi je Alfred Pal, slikar i Jevrejin iz Zagreba. Mihajlović, poznatom moravskom, srpskom, osionom tvrdoglavošću i upornošću, sistematičnim radom, intelektualnim poštenjem i istrajnošću, evo, u sopstvenim, kao Marko Tulio Ciceron, poznim godinama, čitaocima i savremenicima nudi 4. tom svedočanstava o Golom otoku. U odnosu na prethodne knjige, ova je zanimljivija i po tome što je u njen sastav, u njenu kompoziciju, uneto nekoliko autorskih tekstova koji su izrazito subjektivni, dati iz perspektive ličnog svedočenja, perspektive koja je u određenoj, ne striktnoj vezi sa onim događajima kojima se bavi centralni, sadržinski deo ove knjige. Golubovića